Wakapiri mai, wakatata mai, ki tēnei pāpā o tanga a Te Kupu o Te Uru. E koro mai e kui mai te pō, arataki tonu mai I rā mātou, e mai tonu ana, e kawe tonu ana, I ngā mai I ngā tikanga I wai o mai nā koutou. Tātou te unga ora, mauri ora. Koia nei rā, ko Te Kupu o Te Uru, ko Alana te Piki Broughton taku ingoa, e arataki ana I tēnei wāhanga, ki ngā pūrongo kua ua ake I te reo o Te Uru I tēnei wiki. Mo tēnā kātu kaupapa, mo tēnā kātu kaupapa, mo tēnā kātu kaupapa. Ana, ka waka kaungia, ka waka kotaingia mai ki konei ki Te Kupu o Te Uru, hei paku wānanga anō mā tātou, anā ka whakaaro ake ki te ia o whakaaro ke atu peange, ka tui I e te ia anō kōrero, ko taua āhuatanga e piri mai ana ki tēnei wāhanga a Te Kupu o Te Uru. Nō reira e te iwi, me tīmata mai ki te pūrongo tuatai, I puta I tēnei wiki, ki Whanganui tonu, tēnei kaupapa nui waka ara, ko Te Kura Reo tuatai o Whanganui. Kei ai ruera rerekura, ngā waka mārama. Ko Te Kura Reo o Whanganui. Ko tae mai ngā uri o te awa ki te waka ki o rātou kete I te mātauranga, ki te waka pakari ake I tō rātou reo me te mita o Whanganui. Ko e rā te āngaitanga matua o tēnei kātu kura reo e tūana ki te kura aiwi o kōko uia. Pērā I tēnei uri ko uki mai ki te wā kāinga nei, e karanga I ana e tōna reo. Tuatahi mō kua ke he uri hau no konei. Koe nā kātahi, kā rua, ko te hoki ngā mai ki te kāinga, te rongo anō I te mita, I ngā kōrero, me te nui o ngā koranga, kei roto. Reira, koe nā e tehi o ngā kaupapa kua hoki mai au. Waimari e au I noho roa I roto I a taranaki ki te ako I tērā o ngā mita. Ara hoki mai au ki te kāinga te koutou ki muri, nō reira I nai nei, kua tai mai tēnei wā kia noho kura reo nei, ki te wakapakari I te mita me ngā hitori, ngā kōrero o ngā mātua tupuna o Whanganui. Ko Shaya Tumi te I o ngā kaiako, ai tāna, kua roanga uri o te kāinga e ia ana ki te oki mai ki te ukaipo ako ai I te reo. Kua roa rawa tēnei kaupapa e noho ana hei whai tanga mā tātou o te kāinga nei, e hari koa ana kua tū. E tū ana tētahi kura hei wāhi ako mō ngā uri o te kāinga nei. Tātou e noho ana ki konei, tātou kaore te noho ki konei ki tēnei o ngā kāinga. He wāhi hei kōhanga mō te reo, ne? Hei kōhanga mō te reo me ki. Hioi, e aki no tōna o a waine kia oki mai aia ki te kāinga ako ai I tāna reo. Ko taku wahine, anō tērā, I tō mai ko te kākano ki roto I a hau anō. Nā tōna hoi atu I tōna ara reo Māori, me ngā kaupapa nui, whakaharahara ki roto rātou o ngā tiwhātua. Kua tino me ki, kua tino pupu nei ko te āhuatanga, te reo Māori, ngā tikanga, kia whai hoki anō wau I tērā o ngā kaupapa. Nō reira, he pikinga wairua, he pikinga ngākau. Mō deni pia, kei te pirangi aia kia ukai pō te reo, ara kia Māori ake ai te reo I ngā wā I katoa. Ka ora tonu tō tātou nei reo, aha koa kei roto I o koutou mahi, kei roto I ngā kura, kei roto I ngā kohanga reo. Ko te mea nui ka noho reo anaki kei roto I te kāinga ki au nei. Ara ko nō reira kei roto I tērā, ka mohio pai ai ka ako hoki o koutou mokopuna. Kōrero tia tō tātou reo, koa ki ea, waka maia tō ārero Whanganui, kia ora tonu ai tō tātou mita. Iruere rerikura, te reo o Te Uru. Ko Te Uru o Whanganui, ko tae mai ngā uri o te awa ki te waka ki o rātou reo, me te mita o Whanganui. Kei ai ruera rerekura, ngā waka mārama.
Tēnā koe e rui tēnā pūrongo mō Te Kura Reo MATAHI o Whanganui tūki, Te Kura Kōkō Uia. Me te ora o te ngākau te iwi, te mea e mō i wana tātou. Tēnei pūrongo, koenei te pūrongo, kua puta i te tau nei e to'u mai ana ko tairau ngā pūrongo. Kua puta no te timatanga mai o te reo o te uru, nō reira emi i kaua tuana ki a koutou. E ata ono mai ana, e whakarongo mai ana, e whakaki mai ana i ngā pūrongo ki ēnei kaupapa reka. Nō reira, kau ki atu rā ki te Kura Reo o Whanganui. E tuataitanga tēnei mō Whanganui, e kite ana ngā Kura Reo e orapa āre ana uri noa i te motu. Engari kāta i anō ka tau mai ki te awa tupua. Ka mutu e ai ki te rongo, i pai i tau awa wakarongo. I runga i te ia o te ngākau, o te tangata ki te oki mai kia rongo te tinana i te mata o te whenua, kia rongo te iu i te ā o te tangata, kia awhi tātou i a tātou, i roto tonu i te reo Māori, i raro oki i ngā to'u ara i, kuima, koroma, no reira, kare kore, ka kite atu i Kura Reo anō kātu, engari koutou e tai a tinana atu, tukuna mai o kōrero, kia maringi mai i o koutou waa. Oi anō e te iwi, i tēnei wā, ka aroa ke ki kaupapa anō i puta i te reo o te uru, i ngā pūrongo. I tēnei wā e aroa atu ana ki taranaki ki tēnei tākaro, uarereke, engari pai, ara ko te Jiu Jitsu, ko te wakataitai, i tū anei te aroa e wakamārama mai ana, he ngā kōrero. I tū te wakataitai a motu mo te kinakina nei ko Māori Brazilian Jiu Jitsu. Neke atu i te 500 ngā tāngata mai au te aroa whānui, wakawiti atu ki te pāpaka Māui, i tatu atu ki te ware o YMCA i ngā motu. Ko Sim te kai waka-aere o te kaupapa kua aroa e wai ana i ngā kawenga o te ware o tū, ko te taa auora ta atoa, me te kotaitanga e te imata pono nui o te ware nei. 23 years I've been doing this. From day one, I saw Jiu Jitsu as a medium for our people to help them with their tōtanga, hauora, full hauora, and we could be toa again, but in a way that the world can handle. Bringing whānui together, you got Nana here, you got aunties turning up to watch the kids. I started Jiu Jitsu when I was like 7 or 6, and my training was good. We would do warm-ups, and then we would just do some techniques with other kids. Ko ngā tamariki te matu o tēnei kaupapa e ai ki a Sim, ko te aro nui atu ki a rātau me te apōpō o tēnei kaupapa. Ko Jasmine Rau ko Noa, e tuakana taina no taranaki e te i o ngā uri wakatupu o te wawa e mamau. We run the kids' side of the competition first, and we run it right through the end, we medal the kids, and then we let them go, because today's mostly 90% of it is kids, and that's the biggie for me, is because they're our future, and everything we do, if we don't look after our tamariki, we've got nothing. I'm here to compete, to just try and to get medal and try my hardest. It was really good, since I've also got someone else that's doing it with me. E ai kia waiwiri kai a ko matua o te tokorua nei, ko te wea ko me te tū ei Māori, ka rongo i tēnei kaupapa. It's always an amazing experience watching them go through adversity, especially within a day like this when all the kaupapa is Māori. Being Māori as well is who we are, so for them, seeing them on that mat, testing themselves, is just something I can't really put into words. It's really priceless. Ei tā waiwiri, e mana ko nui ana ka wai ua ana tauira, maroto i ngā mai mamau. So I just want them to continue on competing or just being part of Jiu Jitsu, Brazilian Jiu Jitsu in itself, just because I know how positive it can be, and especially when they start getting older and having to deal with life and adversity, hopefully that they can rely on Jiu Jitsu to keep them calm and keep them grounded. Eventually, an Indigenous world's
Brazilian Jiu Jitsu tournament where Māori can go and represent Aotearoa. Ko te ia matua a Simpson kia wana tū ai te i tōna mana iwi take i Aotearoa Anei. Alana Broughton pue, Te Reo o Te Uru. Tēnā koe te aro ai, tēnā pūrongo mō te wakataitai Jiu Jitsu i tūwi i ngā rangi kupaure. Tākaro e kaupapa a kina tēnei a ua aua a ki o tātou wakaro. Engari rā o ki ngā ritenga ki e te i tākaro e mārama nei tātou pēnei te ruturutu e mārama nei a ua rereke ana ngā ture. Engari ara ngā pūkenga ka pai, ka ua ake i roto i tēnei mai. Ea ua rite ana ka mutu, e pūkenga hei whakarite ki te whānui o tātou au. E mea ana, e nui ngā pūkenga kei roto i te tākaro a kina, ngā kaia kōkō a ngā reo e mārama ana ki tērā, ka tukuna atu ngā tamariki ki wao ki te tākaro ana, e nui ngā kōranga o rato o waora. Ka pēnei o ki i tēnei a kina, tēnei tākaro. Tino rereke ki te nuinga o Aotearoa. Engari e mō i ana e nui ngā ui, e nui ngā ua, e nui ngā pūkenga. Ei ua i tēnei kaupapa me te mō i o ko ngā kai waka aere e pirangi ana ki te waka whānui i tēnei kaupapa. Kia horapa i te motu o Aotearoa, nō reira, mena ko koe tērā, ea ua mātakitaki mai ana e whakaroa, ea ua pai ana te ua o tēnei tākaro, ka pai rānei, mau, tamariki mau ai ke rānei i o tātou anō whānau. Kia utonu mai rā ki ngā kātū pūrongo pēnei i enei nā. Hoi anō e te iwi. Koira te tākaro o te wā ko te Jiu Jitsu. I tēnei wā ka uri atu ki te pūrongo tugatoru o te wiki. Ki ngā tiapa, ki ngā ringa manaaki, ki ngā ringa romi, o ngā kuia o ngā tāngata o reira. Kei a Regan, te pūrongo nei. Kua kupaua te runanga o ngā wairiki ngā tiapa i tētahi kaupapa ki te whakawhanake i ngā tatauranga o ngā mātanga arongoa Māori ki te rohe. He tuatahitanga tēnei, mā te runanga. I've always wanted to, in the 23 years I've been doing this, it's always been a busy space, but there hasn't been that many practitioners that are out there practicing, and I've always known that there's a need. Ko tā liria mātenga, he hei ngā ihua mai i te tōmina nui a te hapori, kia whai rongoa Māori, hei rongoa marātou. There has been some pānui put out to us that they'd like us to go further afield, but hence the reason for wanting to share and train the trainer so that maybe they can cover their own areas. E rua ngā whare rongoa kakawe ake e rātau ki te runanga i a wiki. He mea kawe hoki e rātau i te kaupapa ki ngā haue whā o te rohe. My main role now at the moment is I go mobile, and my area coverage is taihape, Pauati, all of the rangi TK. We have a clinic at the Bulls Medical Centre that we do once a month. We have a clinic with at whānau roto in Fielding. We service our maraes, our 4 maraes here. We participate in events, and then I go to Whanganui. Ko tā mātenga i mā rake te kite i te hirahiratanga o enei mahi i roto i te hapori, i te wā o te noho moho aotanga. Our services showed that we could rally in the event of a crisis or pandemic, and we were really good at it. So, what the future holds, no one knows. But while we can still continue doing what we do, it's really good. It's such a beautiful kaupapa, our rongoa, that
it needs to be shared. And for all these ladies and gentlemen, we have two tāne on our ropu that come in to want to learn, which is really good. But why they want to awhi, to help to manake our whānau that need it. Koe nei te ranga pūtuatahi kia takahi i tēnei akoranga. Heoi, koni atu i te 50 tāngata i rehita. Me te aha e aru ana te runanga, ki atu a papatia te kaupapa nei. Regan Paranehi, te reo o Te Uru. E kaupapa rumirumi ki ngā wairu ki ngā tiapa, tēnā koe Regan i te pūrongo nā. Tēnei mea te rumirumi, e tino kaupapa tēnei, tērā ngā maara i waka okia ki te wā o te noo ki o tātou kāinga, te rāui i tau mai ki runga i te motu, te ao whānui, tata anoa ki te ao whānui katoa i rungo i tērā rāui. Hoi anō, tērā tēti i wā, i tino iwe tō tātou noo, tātou i a tātou. Kāre i rungo i te ao te tangata, kāre i rungo i te pā o te ringa me rā āhuatanga katoa. Kararu te tinana me whai ara anō i tērā wā. Nō reira, tērā tēti i uanga o te kite mai ngā kuia i tēnei wā kamutu i te puta mai o e rā rāui. Ka pai noa te tūtaki tangata ki te tangata, kanui ki te kanui. Kiri ki te kiri, ara ko te aroa ka wakatongia ki roto i e rā miri ngā pera. Mena e tikana kia pera te wakaua. Hoi anō, tēnei kaupapa, e karanga atu ana ki ngā iwi, ki ngā uri, kia oki mai, kia wakarongo, kia whai i tawa ara anō oki, hei ara ruku i ngā kōrero mātauranga. Nō reira, ko iara, konga, ko te romiromi, te mai romiromi ki ngā tiapa. E te iwi kua tai atu ki te kaupapa wakamutunga o te wiki nei, te pūrongo wakamutunga. Ara ki te pire wakarāui ko uke papa moana. Kia umaira, kia te mehemi tēnei pūrongo. The Prohibition on Seabed Mining Legislation Amendment Bill. It's an honour to be able to bring this ban seabed mining debate not only for the nation to see, but for the world to see today. The bill aims to put in place a nationwide ban on seabed mining consents within Aotearoa Exclusive Economic Zone and coastal waters governed under the Resource Management Act. It also seeks to retrospectively withdraw existing seabed mining consents and prohibit the ability for exploration rights for seabed mining under the Crown Minerals Act. It was crafted from the experience that our iwi have in dealing with the existing legislation and the first application in Aotearoa to mine the seabed. Nō te tau 2010 MATAHI a Ngāti Ruanui me ngā iwi o Taranaki i tū ki te hāputa o te whawhai ki te whakamutu i te mahi kōhuke papa moana i tēnei o ngā rā i whakatata anō rātou ki te whakatutuki i tā rātou Whanganui. I pānuitia tuatahitia e te kaiarihi takirua o te pāti Māori, te tumu whakarai o te runanga o Ngāti Ruanui anō hoki a debi ngā rewa peka i tāna pire kōhuke papa moana. E kore mutu tēnei whawhai, kai te kōrero anō ki rungi te poari o te runanga o Ngāti Ruanui, anō ki ngā marae, ki waenga i ngā oana, i ngā apu o Ngāti Ruanui, ngā hapu te kaumao ono, no re tautoko rātou katoa tēnei o ngā whawhai nera, kei te tiro atu ki ngā tamariki mokopuna i timata te haerenga nera, kei konei tonu, me o rātou matatau ki ngā tū āhuatanga i te mena rātou anō, kauhoi roto i te moana, hi ika i reira, waka heke ngaru, nā rātou anō, kei te ki ake, me te aki tēnei taonga. I nā te tokomaha o ngā uri o Ngāti Ruanui i whawhai nei i tēnei whawhai, tokomaha o rātou i nai nei kōrero. Heoi, ka pakanga tonu ki te whakarauora i te tai moana me ngā tinihua o Tangaroa. He whakaora hoki i ngā uri whakaheke o Ngāti Ruanui, haere ake nei. Ka kōmuri
wāku nei wakaro ki te kāhui maunga nera. Haunga ia taranaki anake ki ngā kāhui maunga me te mana o ngā mātua tipuna kua mene atu ki te pō rātou, te whawhai i ngā tū āhuatanga pēnei ai mai rāno, no re ka tika me mihi atu ki a rātou te rā no te wana o te manawa o ngā hākuia, ngā pautoko manawa, ngā tamariki, no te wākainga hara mai tautoko tēnei o ngā wanaunga a te pingārewa Pekoti rā, te pāti Māori, te minita rāuri, me tōna whānui, rāo nei whānui, no reira, hara mai te rangi nei i te me he tika tonu koe, he nuinga mai, kua pahure atu, kua uru atu ki tēnei o ngā taonga e ki ake ko te takutai moana. Since 2011, across national-led and Labour-led governments, Ngāti Runui and Ngā Uru have spearheaded the fight against seabed mining. From our iwi's perspective, seabed mining is a violation of our kaitiakitanga, and as defenders of the ecosystems, we are gravely concerned it will affect everything. This is a part of who we are, where we are, and it must be protected. Ko te tikanga o te pire, ka whakarāhui i ngā whakaitanga ki te mahi kōhuke papa moana, ki roto tonu i te wāhi motuhake o Aotearoa, arā te EEZ. Ngā takutai moana, ka whakakore i ngā tono whakatōmene i te mahi kōhuke papa moana, anō hoki. Mihi atu ki te runanga o Ngāti Ruanui, ki te kāhui o Rauru, o tira, ngā iwi katoa tō tāo nei tauheke maunga koro taranaki nera, nā rātua anō poipoia i a Debbie no reira, ka tika hara mai ngā pahi te iwi katoa te tautoko i ai. Kāri te tautoko te kāwana o reipa, te rōpū nahinara me te rōpū act i te pire nā runga i te wāru o ngā kōhuke ka whakamaua i roto i te mahi keri moana, ka awhina i te huritanga atu o te motu ki tētahi pūnaha kore hauhā. Well, from the government's point of view, it would breach an undertaking that we gave to the oil and gas sector at the time when we banned the granting of new offshore exploration permits. We said that we would allow existing acreage to continue to be explored and developed. Aha ko te wera kore take, kore tautoko tēnei pere, hara mai te iwi, te kiake ki a Debbie, me haere tonu koe, haere tonu kōrua, kautaura ko meka i roto i tēnei o ngā whare me kiake manaki nei ngā pere pēnei ai, no reira. Ai. I te rātau, i whakai te kāwanatanga ki te tautoko i tētahi rāhui ao mo te mahi kōhuke papa moana, engari ko te āhua nei kāri te paku wanga ki te oranga o mātou ake takutai moana me ona pūnaha raurapi katoa, te mehemi te reo o Te Uru. Tēnā rā koe te mahemi, tēnā pūrongo, o te anōra i te tō mai i te ao tō rangapū ki te aro. Tērā te kaupapa a te pāti Māori, e ki ana e ko te pire wakarā ui ko uke papa moana. Nā koe nei e te iwi te tau wakapōtai, nō reira, koe nei te tau me āta, whai whakaaro tātou, ki ngā kōrero a ngā kaitoa rangapū, e wāona me whai whakaaro ki o tātou anō au, ea a ngā painga o tērā au, ea a ngā mate i tērā au, ngā take ai wakatika anō, me te āngai o e rā kōrero, o tērā āhuatanga, ki ngā kōrero a ngā kaitoa rangapū, e mea ana e ia ana ki te tautoko mai i ngā mai. Engari, me wakarungo o ki tātou, ki tua o Te Kupu, me wakarungo ki te kokonga o te ngākau, tērā te wā i a toru tau i a whātau rānei, ku wareware au mo te wānei, engari, tēnei tau kamatāra. Hoi anō, ka puta mai ngā kaitoa rangapū, ka kōrero mo tēnei, ka kōrero mo tēnā, engari ka tai ki te wā, e tai ana te wakatinana, e wāona, e kore e wakatinana, nō reira. Me ranga au tātou i te iwi. E te aua o te ranga au ki te Māori, e mea nui te wānanga, wānainga, e wāinga i o tātou whānau, e ara i te mea me whawhai, e ara hoki te mea me waka ua rānei a tātou, te pāti e pāti nei tātou. Engari, e taonga nui te kōrero, kamutu, e kaupapa nui tēnei te pōti, te tau nei e te iwi.
e te iwi. No reira, kia ka amai rā tātou, whakarongo ki ngā kōrero, e mana tō tātou, ko tērā mana, te i ara mōna ei, hei wakatinana, kei te pōtitanga i tēnei tau. Hoi anō e te iwi. Koera katoa ngā pūrongo mo te wiki nei, me te koa o te ngākau, ki te ki atu, kua neke atu i te kota irau pūrongo, kua uake i te reo te uru i tēnei wā. E mihi kau atu tēnei ki ngā paureo irirangi Māori ara ki te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o Whanganui Awa FM, ki te reo irirangi o Rangitāne a Kia Ora FM. Ka mihi oki ki te māngai pā o nā koutou i nei tēnei waka i tere, nō reira, tēnei ka mihi. E te iwi tēnei tā koutou pononga, Alana Broughton, e mihi kau atu ana ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.